Burma ram tuipui hi India le Burma in rina international boundary line ani. Kanram Mizoram Tihian bu kota kan ngakoi angul chapin kan ria mai thin. Ram uisa me in tuk thuan kan ei le a. Karin ang ngayon zana an phone nun le a. Chun lama phone laka chuan zana phone chu atam hle.
sanga pui pakhat lek puin tam tak atui theya sanga pakhat lek kan hum halin sanga tam tak apung thei tina ane
hei zan li zet karia nuwa tuk thuan kei dona in pu ang hian chome ka nei lo dal le chi ani mai ka chola hi chothing ani le ngala nimin lama ka thian ten min ho sana keima in he thlama hian karia ka huai em wang emo nuam ka ti em wanga ho velo nilovin nimin chhun lama sanga phone kha anon le karin wanga riak le kani ni zan ma sa khan mithi kan nei le ngal hani oma kariana bulloka hian si om le ngal ni huai taktan lo chuan he muna mani chawaria chu thilcha kum tak ani than lo ni zan thimhlim atanga phone tanin jinglam dal thumvel thleng an phona an him theinan mutmu po tu man lovin ka venga tukin lama luya chome tel lova cho ka ei tur chu nukte po aul lek lek mai zan lama kang koi chiala an ok du mi lo le ngala ma se apoi lo kan mtp hroi tu ten khulam chu a hla in a phone tam thin box si a fel deuh chin iti rang u ti in mi pathum an tir zinga katel ve kha ani a mtp hroi tu ten min rin chu rin om na vekin ka changin ka hria kalom hle bok ka me khop tur lek chu man ila kan mtp hroi tu te emo tu mai in min dem ka ring lo ma se mi dangin an man ka khap tat laya keima berin kaman le si chuan dik don lovin ka hria ne zan li zet karia nuwa luya tangin engma holovin ka ho dona tuna hian zingda som pakhat le minute som panga ari to a cho ke inga ka ho ve to dona ne